batu ekuru baba daja ujo bokona aja ujo abathuri na bathurite gintu kimwe kuri na mtu wijite akiripaga ekuru na yari ripa ekuru ba over 60 to 80 years tukunoga ibo bagucua bakura na ndithaya kuri ekuru banana tutajukirwa atua turi ekuru mwanka tugano mwanka tuje noro tuthikirwe kiriro giki gitu mande arachokere kuma kire ekuru na ndi itona to skuru agukabira ni tora kompita rundi ya gichuru na ibo yakiri ekuru baba bathithite maandamano jani untu bwakwa uni ni umwe wa bakwirirwa mtu gwejere thaa kenda na nusu gwakwa arabunja arambitira aja ndaikirwe sibitara acho karankunikania nakabunjite nyomba na ndi ale makinyi kuambu na nande akuma mweri jwe na ntariki 14 na butare mieri eu ningana mwanka nandi nti mama tare ni mieri eu na nta mama ndarangwete ecio na kinyanga ndokeria ngogo ngamona ngamutama ndaigwa kiri nkamberia gukira nta mama torombuga ngo na nande ojo nande maandamano jaja thite twingwite ngwiretwe no ketha thirikari ikajukia gatua ejukia gatua nikenda mantu jaja kathithika jaka akathithirwa ojero gatua nikenda mantu akabua na nimbombe kumama na ndona jabua ngachokire murungatho no mame toro nta mama mieri eu yonde mbukagira kinya gintu kia yari kwa garagara nkauga nwe wo wijite na ndi nimbiga ndi na kieba no ndara ona gichungwete no teke ko botema uni ndi omoro bunjirwe nyomba na rambithia nyomba na arachoka rambita ndaikirwe sibitari na tuli bakwa mbiti na kwa rinkunywa kena ndo akwinde kwa muromo na untaikaia